Hello, Miss Blackmore yma. Fi fydd eich athrawes chi yn Jemima Mop. I will be your new teacher in Jemima Mop. Rydw i mor gyffroes i gyrdda chi. I am so excited to meet you in Jemima Mop. Reit, un peth amdana I. One thing about me. Fy hoff fwyd I yw bwydydd Tsieineaidd. My favourite food is Chinese. Yum, yum. Nesaf, fy hoff liw. Next is my favourite colour. Fy hoff liw I ydy gwyrdd. My favourite colour is green. I just love green. Nesaf, beth ydy Miss Blackmore yn hoffi chwarae? What do I like playing? Mae Miss Blackmore yn hoffi chwarae pêl-roed. I like playing netball. Beth ydy Miss Blackmore yn hoffi gwneud? What does Miss Blackmore like doing? Rydw i'n hoffi redeg. I like to go for runs. Rydw i wedi wneud yr half marathon, a rydw i wedi dwlu wneud yr half marathon. I really enjoy running and like taking part in the half marathon. That's what I like doing. Beth ydych chi yn hoffi gwneud? Mor gyffroes I gyrdda chi yn mis Medi. I'm so happy and excited to meet you in September. Hopefully see you soon. Hwyl fawr!